Angibingelele babukeli nonke emakhaya. Lona ngumcabula sheshe Ndlovu ayimcasukeli ngoba yamcoma imthanza uNkosi. Silana ngase esibayeni, ngiphuma esibayeni nje kula isibaya sakhiwa amajaha la Mbuleni. Nakuba tamemo majaha yabuthana tokwakha lesibaya lana. Lokunye mhlawumbe singakusho ukuthi kubaluleka kwalena ndzawo lesikuyo kuvunula nebakithi. Kuvunula kwemajaha kubalulekile, kuvunula kwetintfombi kubalulekile, kwelithango kubalulekile. Kuhamba ngetigaba lokuvunula. Kukhona ukuthi tintfombi tivunula njani ngoba sinengabisa khona la kagogo, kunembali, konke lokhu kubalulekile ukuthi bantu bavunula njani. Njengoba nje mina ngivunulile kuyasho ukuthi ngilijaha. Kepha-ke kukhona labatawuthi nabavunulile bese bafaka lihiya mhlawumbe etulu. Nako lokho bekufanele kwentiwe ngubobabe. Manje majaha nawo asafake emahiya nyalo. Kanti kubalulekile ukuthi nasimajaha sivunule kahle. Lobukhakha bethu sithi gabhe ngabo sive sethu, sithi gabhe ngebuswati bethu ngoba likhaya lelikhulu lelu asashilo mkhulu Nkosi la ukuthi likhaya lelikhulu leli la mmemo ucala khona. Kude lelinye likhaya lelingetulu kwaleli nakuta etindzabeni temmemo. Ngako siyakubonga konke lokhu lekwentekalako. Bodzadze lebavunulile uthite iNkosi nayimemeta babona ukuthi ababe khona la. Siyanibonga nani-ke mhlawumbe bema-TV noma bemabona khashane ukuthi nithi kusonzela ngala ukuthi nasibeka indzaba ifinyelele nala thina singakafiki khona. Ngoba kusuka abantu bemave lakhashane labo makhelwane njenge-Eswatini bakhona baseZimbabwe, buve bonke bakaZulu bemandebele bukhona la buhlangene ndzawonye la. Akusikuthi kufanele kube ngemaswati kuphela kepha indzawo lehlanganisa buve njengoba netibongo tahlukahlukile. Kuleli khaya lesikilo linemaguma maningi asachazile babenkosi ukuthi kahle kahle kunabomake labakhona kule khaya lebatalile la kule khaya, likhaya lebukhosi leli. Ingakho-ke asikafanele ukuthi bukhosi abunyamalali, abushabalali, abuchitheki. Kufanele sikwende lokhu kuze nesitukulwane lesitako sathi ukuthi na uye Mbuleni kuyavunulwa. Lokhu ukuthi abantu batawufaka lokhu ngazuthi baye emshadweni, cha, asikuvumi la nebakithi. Asibonakaleni ukuthi silisenze lemaswati lelatiko tindzaba talo. Ngiyabonga wena kunene.